Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Lo wanga ngai, e pamanu atu I reri. O mea umafoi o I tatonu ia te hau, ia pamanu I lona suafa pa ia. Lo wanga ngai, e pamanu atu I reri. Au poine ngano se me tasi o ana me alofa. O le pamangaro ina wa mio le anga umalama. O le pamanolo ina o mai ato uma. O le whaola ina mai lo wola I le tūnga mau. O le pāpale ina oe I le alofa, ma le alofa muti muti wane. O le malie ai lo manao I me le lei. O le pāpo wina lo tau le lea pāpei o le aleto. Le atua siri e se. A owa yantu I lo langi. O le ngā nuenga o tamtama I lima. Le māsina ma whetū na e whaia. Se a ea le tangata we manatu mai ai I a te ia. Langona lea ngāanga whatau waa. Langona lea ngāanga whamaulano. O le Taeao fō e fōa I mai no lātou soifua mo le mātou wola. Wāna whai mai ai whanunga manuia. O mātou langona e ao lava o na fo I atu o loubi inga wono mea matatau. O na wha fo I atu e lau whanau wha tua o bi inga I asa uma e ai mana nei Taeao. A mātou manatu le matau tia o le pongisa. Sa mātou mālo lo. Moe le iloni me tutupu ai. Le lava e te tali lo wha maoni o mai le nei Taeao. Na ua wha o popo aso lo mātou wola. Ma ole ola ma le mālosi o le matala o mātou nguto e ngana I nau vi inga. Whaapetai alofa. Whaapetai manatu mai o lo wanga le leia le fesiringia o ana nafi o le aso e o lava I le ngata anga. Whaapetai le tua o mātou maua fo I le aso. Tūni matai pēr le lano langi atoa, ai mai se lava o New Zealand ma Australia. Taimi na whaa, au mawina ai so I fua o au o ona. Ina ia lanto atu e tau mwhai se mele lei, a wale atunu o New Zealand ma Australia, ma le lano langi atoa. O manto au lia ai le aso, o mātou maua ma wha manatu ai I lātou na whano ai o lātou soifua. Whaatai le tua I mea uma e tsaunia
mai whai loa pēr lo mamanu i lea aso, ma lea aso. Ai mai se o lo whaunga ina o lo mātou wha ata waa. Whaptaili so i fua tului o e poai, na i o mātua sina, mai se o le atoa o lo mātou tunu ula o whaingan wenga tutofi e o lama i alo mwhanau. Ui lama o lo whata o tolia nisi, ma manu le atunu ui so se maota ngase i maota malawa, au taritonu o lau whamano longa e pa iatu. Maua leo le mālosi e au nai i a te oelo mātou atua. Whaafitai i lo tausi mai, le uru whafo, ma le uru whane, tonu maonta malawa i le aso, ma le aso, o lungo ala e whewai ai, tonu o whanewhaingan wenga, le atua mātou te le loa o ame te tupu mai, i le aso, ma le aso, tele o whaalawe o tangata leanga, whaalongo, ta linga e vai mata e au taritonu ne li e tsi la fia me uma te leo ai lo mato wola i leo atu ma leo mai whaptai lau whamano longa i o mato tino mo lo mato malosi mato te au nai mo oe malo finangano whaptai lau me alofa fo ai fua o le poto e te mai o anga baa we fo ai na ia so i fua maola le tangata i lo na vivi i atu i lau fio. Whaptai au o fionga pa ia sulu i o mātou vai o le māmalama i o mātou wala. Whaptai le atua lo lava nganga pa ia so anisili lea tau to o lua ina ai lo mātou wala ma manuia ai mea uma mātou te whaia. Sili ala mātou whaptai o lo walo pele o Jesu Kiriso. Ne wha o la tanga na e saunia ina ia mamā le lalo langi mo mātou tangata angsana. Tu maua i lau fio, lo lava vi inga, nei māso uma e le au noa. Pangā lava lea le li ie, e le lilo lau silifanga lo mātou bolai. O mātou vai inga, ni o mātou le tonu, o angasala o mātou whaia. Lei lava se mea mātou te la lafi ai, lei lava se mea mātou te sona e se ai e o luma ai mātou te whātou. E se atu lo mātou atu wae a lofa mai, e ui mangaloa i mātou le toto pa i o Keriso, ma mai a mātou on sala, mātou ta tāno le lalo langi bevesi le li ie iailo file mō malo manuia, Nia sa mo na lua le atu Pasifika o mātou mālo. A lava me te tupu mai ai le li ie o e lava o le whaamasino a mi o tonu. Mātou te tari tonu o lau pinangalo e whaia e au ai o lātou loto, au ai o mātou manatu. Tu mau lava le vi inga i lau fio e le au noa. Mātou ta talo fo le nea tunu o mātou no pia iai, ma mātou no nofo ai, ma na tua pia, na i o mātou tu asina sina i maota malawa, i lea aso, ma lea aso, ia iai lau wha mano longa, i lato maua pia le so i fua turu i le tino, wha sili le anganga, manu ia la o whaingan benga tutofi, we wha uina, fola le tala le leia Jesu Kiriso lo o le pele, ina ia maua ni nganga ia ina mo oe malo mando familia e o la te ngai mga wenga o le nei aso e foi o mano loi maota malawa le ni ia iai pea lo wanga le lei malo lofa le atoa o lo mato tunu e o lava na ialo whanau po fuanga ma sabalinga foi fa mau popom fa manatuina le ANZAC day le so ia pui loa lofa ma lo wanga le lei ia i lātou, mana tua ai pē i lātou, whano o lātou so i fua, o na ole tau mwhai o le anga le lei, e fo i lava le vi inga i a te oelo mātou atua, lo whangia le tau tua le Radio Samoa, le alama por klame le o i airisi le fia ma le ilo i mātou ni au na whātau waa, ai mātou te whaia pēa lo pina ngalo, ai au ai o mātou loto, e ule nei aso ina ua pō fo i le vi inga i a te oelo mātou atua, Jesu Kiriso, wa ole ma wāla au atua nei. Amen.
Amelo, lima, amelo, leo, no,
In this update, at the going down of the sun and in the morning, we will remember them. The 110th anniversary of New Zealand and Australian troops landing at Turkey's Gallipoli Peninsula is being remembered with events up and down the country. Thousands are attending dawn services getting underway about now. Tens of thousands more are attending commemorations across New Zealand and Australia, at Gallipoli and around the world. Firefighters have spent the night monitoring the site of a huge fire on Auckland's North Shore. Almost 100 personnel from across Auckland and Hamilton have been battling the blaze at Abilities Group's recycling plant in Wairau Valley. People in many parts of Auckland have been told to stay inside and close windows and doors due to large plumes of toxic smoke. Local councillor Richard Hill says it's devastating news for the non-profit recycling plant, which has been there for decades. They'll be glad that no one was hurt, but I'm sure emotionally it will take some time for them to get through this. The Tertiary Education Union warns small communities will lose out in the government's changes to vocational training. A new independent model for apprentices and trainees is being introduced from next year, replacing National Polytechnic at Te Pukenga. Vocational Education Minister Penny Simons says it gives more control over training back to industries. Tertiary Education Union National Secretary Sandra Gray says it's a bad move, giving more responsibility to private training providers. They also don't go into small communities. They don't really look at small industries. So we're going to have a whole lot of people left without provision. That's news. In sport, the Bulldogs have suffered their first loss of the NRL season, pumped 42-18 by the Broncos in atrocious conditions in Brisbane. The Broncos galloped to a 34-0 lead, and coach Michael Maguire says they were determined to bounce back strongly from the Golden Point loss to the Warriors at Mount Smart. I was really pleased, proud of the players actually. Obviously, you have a short turnaround, and off the back of obviously the loss over in New Zealand, I felt the boys turned up. They came out and started really well, and got on the front foot. The Broncos go up to second on the ladder. Polarising striker Jamie Vardy is leaving Leicester following their relegation from the Premier League, ending the striker's 13-year stay at a club he famously helped to win an unlikely title in 2016. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Tai le mai le ua 5 minute wa te ai le tulai ono i le tautua le Radio Samoa sulima i wa toru a mo Taeao le asaparile lua sulima parila lua ono lima leo toi por silfia ia pamna tuina foi o le aso le ANZAC Day la tona whano soifua i uso matua papine pe o na silfia ai papangongo atinga foi le paponga mpalongo ia te tonu lava e manatua pea o lato soifua, te tonu ia inisi o loo o mai lava teiminei ia tanu mai le taua rona lua ia o loo soifua po o wale se lauto sanga. Ia beri sua pa manumalo lo tātou li o Yesu ke riso le nganga pa anoano, pa talopa atuare pa ia maulunga o lo tātou e tunu o mai lava i maunga maulunga pa ia se o au pito titi tā lofa lava ma lole soifua manuia sa mo pa aptai i le atua fa o popo aso lo tau soifua lo tātou wola leo tātou tāpa i lungo o peau mangarungaro ea i le tautua pa wau ane Radio Samoa sulima i batoru a mo por kamera manu o Taeao pa talopa ia pa ura tana leo lo vatuna pa lia so stafa o aotero nei ia mese lava o tau pinde o tau suina le vai o soifua wa lava ni nganga mo ia malona malo poroban patalo pantu patalo pa yatuno malu le tunu ia lo pa penao na mau mai le tautu ale Radio Samoa sulima e batolu a mo ta lofa lava
Whatalopa so Samoa ngā se ngase mo te malawa o lo whatau tonia le mamanu le atunu ngā se ngase o le tino ea o poropa whatalopa atu pia o mahua mai o e te oto ai lungo no moenga mama ai le mātango whia le alofa le li lana wha mano longa pa iatu e maua le manosi poropa whatalopa atu whatalopa le auso to pa pino tinao tuli o lato pa salanga so stoese ia taritonu lo iai file mua le lii le anganga pa ia lo tu musu pea po i mai. Poropa mpatalo patu ia misilava o anong panau pia ngai po i mamano longa mai a o onga le pangarino mpatalo po le mamano le tunu u le tu ma le tu o ke lope pai malanga mai a masi o tato tunu u Samoa. Ia o poropa mpatalo patu lo la tōre tai, la tōre ea, la tōre ana o le vi ingai po i le tua tato pie loa i le mātango fio le lofa o le tua o lona vi ingai po i a te ia o la poisa taimi to e te liwai po fuang ia whapena ona iai le lofa maneanga le lei o lo tato o tua o le tautua pa wau le Radio Samoa su lima e ba todo amor por kamera manu o Taeao ia la to ona taito taloto su tu langa lava e le songa le ao ia te pai meni te tono nama yaso lava pena foi ona toi foi mai ai panga solo tato por klame o ngano apa yo e usuatu ia na usi le fia ni no foanga ro patonu inai ia ni sauninga no tu po ia meso ni samani fa no alo matango fie ai meso le Taeao seni ia ro pena no atu ai o le ngana ia Peiloa iai, ia mwhatau ina fōwhanga manatua i pe lātou whano lātou soifua, tanu mai ia le taua lona lua o le narangi. Mai ngā matai lunga le wana mai tai no shoa la e mā nei alama e le o mamafa mai le traffic mai tai Albany mai i North Harbour hanga at West Auckland, Green High Bridge, Hobsonville, no pai ia pai manie mai Devonport Ferry hanga i lunga i Pacewater hanga i mai Takapuna, Lake Road, Old Lake Road ia Hurstmere Road, Milford ia mangai ale file mu mai o Taeao tau le sta vale lunga le wala sa venga tole na Consolation Drive ngai lunga le Harbour Bridge ia lo mto manai lava ia pe mai le upu au ni se tier malu o Taeao apa yo manai mai le slow mai traffic po le apo tu langa o ngau lunga le wala pa wala me o lo ma tala mai tau nu me o lo fa mo ia lo fa nga malanga le lo fo le li anga i mai pe kaneta anga i one wa road lunga le Harbour Bridge ia pai manie mai sa vai ngale tau langa i Victoria Park ngai lunga le lau papa ma nei am kwa ki lia le ai ma se ka ba le kai mingi ia se va nga sai kai le si ia nga ufo ia ku ia ai awor ku mo lunga le wala mo pai si loa ko traffic ia ai o le kai mi o leo e so e me e fantasia tu ia fo fuanga on le ANZAC Day ia sauninga no tu fo ia pai si loa ko College Hill hanga i Ponsonby Road here Rose Road ko penga foi Ponsonby Road hanga i Craylin ia le lava pai manie so i Lincoln Road hanga i Henderson la lunga i Clendine roundabout Waikomete Cemetery ia longo inga ke mo aku ia Linmore Avondale Waterview Street hanga i Western Spring mang iyo slow mo traffic ia pai po hanga i mai New North Road e Moa Stoddard Road Hillsborough ia wo o mai fo Mangrove Bridge South Coast City ia pe ona baba ia tu i Simon Street anga i Kaiba Pass Newmarket Rimwell Road nga ka slow the trap anga i GI ia pe po anga i mai Manukau Road kuni mai one anga ia na wo inato fa mau Green Lane runabout lunga le motorway ia ngana anga mai ia mato le pasa lawa ko Radio Samoa i Manukau City ia manuia fo fuanga e le lava pai mani e o malava i le meo anga ia mai se o mauta malawa lo kuri ko ne Taeao ia awangi fa ko pe lau ba ne fa ponga mo le ta no ia le lava tau no i le manuia o le alofa na le atu e tātou. Sa venga a mata lunga le awala, ia, panga solo iau por kalame.
Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Lua minute pa te ane tu lai ono, te wenga ni tala tau, mō se pia maro tātou tunu, e o lo whaisi, po aoa lai titi o lo aoa po au kilani, lua sulu le bela pa mawina le so, maro na maru le piapia sulu lima, a lai pe mai pa unai timu anga e atu i le piapi, e sulu po lai le manosi, sabili angi mai sau te sipo, i o lo aoa po insimaingo au kilani le so, anga e atu i le asto nai, pa uti munga aoa pa solo atoa, i oe, e le labat pai mani, i oe po peanga i ai, pe pa uki munga i a matala i lunga le awana, lua se pulu le bela pa mawina mo le aso, tōna, e amoron manu le piapi, e sepulu mo le ono, se venga polo ina i le asa, ia le se me vau ia, tātou o uma i sauni ngā notu, tau nu uma ni manuia, atu tātou le asa, me pa uti munga au o poi, se venga polo ina i le asa, ngopua mōr si pia mano tātou tunu, ia, whaatana batsi o tātou tunu, pele i Samoa, sutoru midute, te aile fitu i Samoa, ia leo su tolu minute te aile tu lai ono patalo fatu matou ia lo ia tu no e mamau o le bela pa mawina lo su riva le bela lo fa mawina mai si o tato to no Samoa o lo pa una ti munga o lo awa po si o tato to no mane Malu le fiapi lo su lima o se vainga no tu tua o yo lo pa pena fon fa manu e lo pa use timu anga ia tu lo no tu tua oi ia klai stete mo na no tu tua oi se pa ia lava sau pa sorry Malu ko se ia fewa pa poko i ka ko ne Taeao o se vainga na i lunga la wala ia me se foi to na inga tala tau ia wala ba por klam fa nga solo fa ni ni la singo le ne aso la to lunga la wala fa mole le la mo fa manatu atu ia awor fa nga inga ia ka ko ke fongi e uma i mota malawa i le saunga le molo mo mia tatou ai e manuia lava po pongla singo le ne aso ia fa bo ta penatu nga i le lo fa mo tu ia ni se o sa malinga ne Taeao ia fa manatu ai lewa se lau se pulu se lau se pulu talu mai le Second World War ola ia olena Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe wala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Sulima minute o te ale tu lai ono tautua le Radio Samoa sulima iwa tolu amo programa Malu Taeao ia toi patalo fatu lana fa mai fa ngumria le manu si ta to no ni se lo fa ngai pe manolo esel mana ia fa kola walu tu lai te manolo io o le kalanga po mai pa to io papto na mapau mai ia walu tu la e te manolo ale ale mele ku kai duai ku lai mano loi ka ko e le lama le sta io ko ka ngo muni ya le lama le sta ye pe mai balu itu lai mano loi ia e ka fo nga balu au ipu vai tau mapa tau na ka mapa leso se pa hu kana ye ar mele ye sole 2.5 liter Sprite ia sa mo le diet coke ia le na
pulu le alka malo makua. Ia, o tātou a por kame o le nā, whaata o tō uma por kame o le aso mano lo, a mō lava musika so i whiloi, ai lava i lunga masingi, o a lava kulanga o lo ia o nise o por kame o lo whaata o tō, la tō i fōi mai fōi, ia, le nā fōi mai aso, le ato o tūino tama, e mes fōi o lo te puni il mato o fisa mō le si fia pa mole mole, i ke ua nga i mai sau tusi pa arupenga, ia pa manu nuatu o lo te puni, lo mano lo mane o whinganuenga, se va ngā le studio le, ngā lua tua i mātou ia whasal lau ia mana nganga pa ano fo i mai le aso le i wha mole mole le o se aso mano lo le aso fo se vai whani ia ai pula a pa long weekend fo ua mana ia fo so long weekend e lua sau le kongi o le lava ia kulanga langa ai tuatu i o au tafa kua tala lana mata ofisa e le iwa ai pia maua lau kisparu penga ia o mana ia langa i mai le a po le iwa po le sipuru o i umana mata o whenga ruenga tano lau ponga pia o le mata ofisa e ngei manukau le o le makele fasa loa koi Dominion Road le o manukau city i Wiri Filimea le to nise nona whaaptai a mosa mai maripone ma lo lava ma lo tu do tasi ha loha wai pau ia wai i oi pe am whakua e le o i la i pe kere o i a wai ya lo vantu lo uso ya si papa se veni male mal pertua mal no palo pa tayuso io mai kuan ka kala le trim ngai si papa ke wa uso ka ai le kala telefo io fale lo amor si fia na o si fia pe tala la pasulua a le tasi a por tasi ia o kele ia lai fa manu o ko kele fale lo o sa sala le mele lo ska ia o le na o le te o le tasi o mangingo te lo nisi fale lo tala mor si pe malo tato tro ia lo fantu a sa tu wanga te tia ia ma lo lava pa tain map to mai a sa wanga te tia mara ainga ia manu ia foi fanga o le nei aso ia o le na 5 star e oso e lo le lau mko fia o mko manga ia nei aso so ai le lawa o fia mana tua le o ti o te talia o fungala awa teu ina sa unia le vala au ya e talia ina Uale ai se tuina nau matala le tunga mau Lo ti ute ia longo mai ia usa o atuai Apai ua o le lango Ai ua o le alofa Ua o la mona ua tina Tango whaatasi pua puanga na o ita ua ngasala e te so na moe ai le ala ua le ai se tuina nau matala le tunga mau le uti ute alongo mai Usau atuai Apai ua
Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa. Tasi lima I vatolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Alova Samoa wa ule nei o kasu tialu a wale suia ngila wa ule kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu a mo Radio Samoa vevela a
Every year, we send way too much waste to landfill. But the little things we do to reuse, repurpose and recycle make a lot of difference. Food scraps can be turned into clean energy. Many household items can be repaired and find a new home. And of course, we can recycle glass, cans, paper and some plastics. To find out more, search Waste Nothing. All together Auckland, Tāmaki Turiki. Huge news about Little Chicken! Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here! Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. A whai o iei se taavale ua lewa na e mai mitia. Tusua ne loa i le high pin cards. So se taavale e le lei ato atoa. Tu salava pe le lei lau tutogi ai talafu. E mawhai lava o na whasoasoane le high pin cards mo oe. Tusua ne i le 5 Torotasi, Great South Road i Otahuhu. Pe apalai i lunga lau penga tawhailangi. O le highpincards.co.nz. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Tami tōra mai, luas, purono miru te ona tāna ne tōra fitu, tāna fitu. Ia, awina po tātou tala i vai whanua le ngana Peretania, pero no pai atele o tātou porklame, whātata noanga i o lo ta oto uma tātou porklame. Ia, tātou e fo i mai umai le asonga fua, ia alava, tō langoro iai le masini, ia lava pena alava tau mwhai le au una e whātou nu atu uma lava, ia tō langoro iai nei taimi, ia me se lava o lo o si le fir mano le atunu fe lava o ia taimi nei tano lo e po nei Taeao ia saunga le mu ia o lofa le li pa tasi atu inisio sa valinga nei Taeao ia mpa amria pa manatu le ia le ANZAC Day ia ole ma me atu e oma le lua se lau ape ia New Zealand Australia piti sa va pe na ona taule sa o e se po le i le taua lona lua le lanorangi. Ia ale pai mai e o mai le aso nei e o wale se lau la tau o lo o soifua mai. Sa tau pai lama le o una e se tasi o tangata o se lau ma le lua tau sanga le manatu o i Waimate. Le sunga ia Fred Jackson. Se lau ma le lua tau sanga sa tau pai atu i an po ia ne Taeao anga moa ka makongua ia sau akoa. Sau a ko e kala kai minga ba ai le lea le skanga le lea le fanga pa u le fanga ai la fi ko ka ronge pia mauala sa ile tua iai ile o ingale ya Fred Jackson yo stasi leo se bible o terminate mai le to se lau o le so i fu ma le terminate lu mai le tawa lona lua le la I remember la to no mo so i fo i kia mo to lu afe pizza lau tu iva ia o ta tono over le to lu afe ia pizza New Zealand ma to telefoina ma ia so i fo e le tawon pe on pato no ina ia ma le lusu lima aperida le tasiva tasilima ia e manatua i pe e o ma le taimine le ufa manatu se lau se fulu ia mai se fatanu ina le bonus fulu anniversary ia le ANZAC Day o ma ne Taeao ia nau silpia uma le mano tātou tunu o pe fa manatu i tausanga uma lama e fo le pitonu o le nae masani o na e usu e le Taeao no pa to e sa valinga le sau i o tara i lalo le shop yanga i lunga East Tamaki Road le into pa East Tamaki Road e le community hall nga ye o ina lai fa poto mo le manai ia fai wo e o aku ia o le mangai o le solo me ina tangata matutua va kulai e sa vali mai ia matala no mai e o i lunga so le la kala ngoi o le mangai ia o le vaveao nei ia me se ana se manai o le tau po le Malu o la sama e le papia na o pitonu o le ai all over les o le au kilani anga e tino tutua oi ia o tornelo fa manatu ai ia no se le fia ia pitonu e te anga ia mana to la le sai ngai lo ai ANZAC Day pe ar kama popi fo le pina munga ia male ANZAC biscuit pe o sai ngai lo ai ia me se le wa fa manatu ia le bonus fulu anniversary
i le so mai le tau rua lusu lima perila le tasiva tasilima ai ngo fia mo o ke so nga ka le Fred Jackson le so fo mai ai pe mai na tala nga bala o ko mai nga ka le ko e me le o se me o up north ko nga ka la ya mo mai o le ko ma nga ia e sa wa ko ya ka ko di pingel nga e masila sila yai ma ba yai mar ka minga pa uai mar ka min kau eku mai ai wa me nga o e ka ngo se via me yo o tau a vape ki nganga la vea lai eku o le toa halu ma le loto ia halu e paise ngaru venga le lei ia me se lavo e po i manai o tātou so sa moa pe o na silfia i po ia sa ia tono nei fa moe ia le ufa manatu ina le so ia le tulanga na ia i la tau ua mau ia so i fua ona on ngan benga le sapa pena no ta un pa ia ia ta mai le losu lima a perila tasilima le tau alona lua le la le ua losu lua mi ruta ona ta le tulai fitu ta tonu lo real mano le tonu ni se lo fe ngai lava mano longa manaia fa o mano longa ele ne foi ia so ia pai foi wa tuai mai lau ala fa mai Taeao ia mai fo mai wo uma ia sa maringa ngai fai ia maptanga nai pa tonu inai le fa manatu ino le ANZAC day ia our pole on banga wo si le pia ia banga fa tu fa ngo atangiao pa ponga ia i tau sanga uma lava ile fa manatu ina ia le wanga mai le balus fulu anniversary kalunga fa manatu le ANZAC day ia manuia popanga nea so pui le ni no to so i fomtu manga ia tia me lo anga ia tia fa po wina tanielu mara inga mano le uspo fenga o ia sa varinga fa po wina tanielu mara ia mano a fe fa tasia tu nisi o sa varinga mana e poi anai mana ia mani tau e si timu i la mana o mai ia manu ar tai o de lo foreli si o papa sa bin mane ia mara inga lo fa tu sa e tu wanga tia mano le va mai ne Taeao vi ele li utato mo las fo pina nonu ia lo mai mo mai ia ko ngo e mau pena po ia Peki Sam mana inga mano la fa tai mano la le va mai no ia po Taeao ia le ngata le o Sai and Robertson ia mano la fa tai ia happy ANZAC day fa tai Nita Saulo ia fa tai no ia po le aso ia mona fofoanga Tim le yo JM Paneta ia malo lava fa tai ma mai via pole Taeao ma ia no kimu ia lo va uso Paulo Nelson pe wo ia Sharon pe wo ia lo savalinga ia lo va tu Aaron Silla ia lo va tu mo lua pa tu ia mai po ma hainga ma no sa van ke lo po e mo se ale wo mai ia Aaron Silla ma hainga pa tai ma no la ma mai le was fruiva mirute ona ta le tu la fitu ia ona wina tu le ta tu tala i mai panua ele ngana peritania ia la tau lungo le ala ia manatua ona po ia tau tala ma pa analo ni se tang fia le aba ona ia fai te lava lesa o sumai mai le poloka le fai i oi ko konga lo so mo poloka le fai readout road ke longo ka ape kai minge i oi aba pena ke le wi mai e ke wi ko recipe ko la ko ku mai kam fai te lava fa nga kang fia le avan po ia fa mole please for my stay home ia sa fa no fa de ok fan wai se i lava wi pu vai nga ka ma fa ia nga pero ai la to fa te lava le tau ma le ava ona fa mole fe wai ia ma vola sene ia pe ole mai nga i tonu o tato ainga o tangata e fa licensing ia pe ko kasi la ka ba na ainga se ia licensing ian whanau no tina pa nau pe mai Aaron Silla ia tai to se fo i mare fo i va so ko via lau pule le fa tai ia alo pa fo i sama ia le au pe pili ale mar pa tu ya salma sina alo pa tene atu pepe manu fo i lo fo fanga i le ne Taeao manu le ANZAC day i nai o ta pe mai au pepe ia tai to le lau mo ngi Silla oi o tara ia hore nei
you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa tu ya te ol nei Taeao swafa mawalunga tatua li whaolo Yesu Keristo. Ma lo lava le so i fua. Ia, o le areto le ola. O le whata oto mta upu mua mua lona whai upu e fitu. O lo iei se whai upu e tele ina quote e tangata ma wha upu e tangata. Ia, ai whafonga mai, whemai. O le matau ia Iova. O le amatanga le o le poto. Ai ino tangata vale lea i le poto ma le awa oina. La mea le ingo tangata vale le poto ma le awa oina. Wafo e tangata vale e poto ai e ona manatu. E mana o ai e whailo na roto. Mena ingo o tangata vale. O tangata vale e whaapelo na roto. E le aise e tua. Ai o tangata poto e matau ia Iova. E lalana vale al tangata. Langa e le aise se poko. E le aise se poko lau langi ngei. Ai matau ia Iova. Rango leo Iova avaku le poto ia te oi. Because the source of wisdom is God. Leisi poko o le kangaka. Maila kala al kuspa ia. O le matau ia Iova. E ke makau ia Iova. Ai makau ia Iova. Lona winga. E ke fefe faise mea. E le o le fina ngalo ngau Iova. E ke fia maua e faise mea. E fina ngalo ia Iova. A o le tangata e fefe faise mea pe a fai. Ele o se me fina ngalo ia Iova. Pe a fai ele tusa ma le fina ngalo Iova. Me la na e whamaita vita wa uteu la uloto la wa fionga. Ina nei o wanga sala ia te oi. Al tangata valea. E fai alonga ia poko. E le fia fesiri i sesi. E le fia fesiri i le atua. E whamai ia e whamai e ino tangata vale lea i le poto ma le awa oina. Ia se i kanga iange ia ilo so i fualge i o laka. Awa afai ke fasa. Ia whaapera o ia inga o kangaka ia fasa. Aro kangaka ele matau ia Iova. Ele aise taita ino long na o langa e taita ia ilona poto. Ele o anga pulenga o anga me fai ia ilonga langona. Se sole. E aio ike ua whaapea peo le siaranga upule fai le singu ule mai. E koe salamo I fole ango ua pe kengi. Kengi o le pusi au le ango ko inga e polo o makua mai. E koe salamo I fole ango. A ua pe kengi. Ia. Ma ai o ike ua e koe salamo I fo. Ua le isia o ngā ua e o le me. E ave I kangaka whaale kongu. A le la fe mai le fionga le tua mo o sa mo le nei asu. O le matau ia Iova. O le amatanga leo le poto. Ona winga. O le tangata e ava I le tua. E mana o e fai le mea lai fe mei le tua. Ai le mana o e fai le mea lai mana o ia iai. Ia whaamanuia le tua ia te o le nei aso o swafo Yesu. Amen.
tumu ona Maneo le pis chavo po le malu fi le mo e tonu ma fa maoni o pa mai to el tanto por clame a reto de las paponga i le ason fua pe au dia le lofa maleanga le leo lo tato tua tonu lo munel mano tato watuno le nei Taeao e mai se fofanga le nao Silvia lo fantasia tu ia po in tele mano tato tonu ele nei foi Taeao ia anga lele li ma poi i lo to soifua ia me sola anga iatu ia tanga i le longo le ala ma tala i longo le awala ia me so ia wor pa nga ina le tato telefoni ta uole le mo le pasia mo li le lo po ai la sau tamtau po ai la sau dang bale pe tau i tonu ala tuli lo sa io e wale foi pe o le long weekend pe la mono fa ia tu lo le ngana pa ngaina ia tau mapa ava online nisi ia nga pewa i le lungo le awala kamalanga a o ku moni ia ene kai ku kamanga pe ia lan me mata moni tu lo time uma ia ku dia ko lo sa ai ta u te ele ato se minute ia ave lo wa nga kam kau ia mal ko di lo wa nga dang bale ai wona di ia mo ku war ka ba ne ai e va bia vai o nga no va pe o ia ko ka ngai moni ai sila ko lo mo mai fa mo la inga ku ra ia ia ke ua fa pe ke aro la mai te to kama ka wanga vale ale ro aro le ai ai sila ko sui marka ko moni ia le la var tu mo sanga le mo ia ta ua la vale sila to i fa lo lungo le wala
leise si lunga tu la fono ai e manuia lava po fuanga ta penanga po le pa natu ino le ANZAC Day mo la tau sava penanta wina tau mo au salia mi sila ia o whano e o la soifua me sin taua ia o le lava nisi o lo soifua mai o maritaimi nei ia e malo lava whaaptai maro le tunu malo folau ia mo fo i mano longa ia te au ala tau e se le mana o le nofo i lo maota ma lo lawa o le mkua maanga ia e le ase si popole mai le ase si paki ngā ulu mai ia oe ia ke kua oe au ke pape pakarisi si sau pai sau ki pa mole ia se vanga nana i o tātou tua a sina ia e o lan whanau a oe ngange ka mo so mai nei ki skapan keke pasi mali pepa mas ia ngofa ko i family si mo ko vai a pa mero e pasi mali ali pasi lo ele ani nga ka oko ia ole na ai ma via po fanga ne so tar fitu ia o na tu leo tato i vai fanua ia welcome back le lali lawa tala ba rol mangnia pa tai tato te ai lava fa no noanga o ni se pele finalo mo sia ma tanga ia mauso ia ole so fuanga lo tato iai ma tato ta pena pe ia ma lo fa tai le o to te mai penga malanga au tanga maia ia po le lali ana o tala ma ia me fo ile hamulia sapa tamano fuano welcome back sina le sa to lupe ia ma no fa tai pena po ia brownie kasia le u a chindo royo o kalo fai al ginger e lo wanu kalo fai le pepe Howard Swalker ia happy ANZAC Day mano lava pa uso tawa Malu wal kako rona pelnga anu fa le pasi e ole anu sa o ngor kako rona pelnga e wi ang maulan anu kula pong Au kilani, pamulu mole fa unga te tau le suawai, ua fai ti munga na i lole masani ai I masina o tea, ua malo si tele le alu le vangi le tanto a ai, pamulu mole fe sosoni mai e ala I le fai tia o lo fa unga ina o le vai I fafo ma le fale ta ele, pamulu mole fe sosoni mai e ala I le fai tia o lo fa unga ina o le vai I fafo ma le fale ta ele, o ne ngai o inga e lua o le a maua ai se ngatele, pa vitai mo lo lango mai, morisi fa mtalanga, tanga yane ilewatercare.co.nz. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Wa ye nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile, a wa whātau molo ainga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le tele o loa ese. O whātau umai mawhaiona tutongi le tātou ofisa I Mangile, ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi 5 tolu whawha, olua tasi 5 tolu whawha, pe I meli le info@tlmarketing.co.nz, moni si whamtalanga. Awani a vealo popole vale ma mawhauwhaunga I le mawhai ai o na whaatau no ulwhai poiponga alo walo, po o sau tawhaunga. E mawhai e api o le Finance Direct Limited, ona fsosoani e whaatino o fuafuanga, au aloa e tito e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited, I le olua lua, o valu whawha 5 tolu. Olua lua, o valu whawha 5 tolu. Mo se fsosoani mo sau tawhaunga, po o se whaipoiponga a se tasi o whana. In this update, the 110th anniversary of the Gallipoli landing is being marked at dawn services around the country. Ethan Manera is at Wellington's Pukeahu National War Memorial Park.
The Pukeahu National War Memorial Park is now full of Wellingtonians who have come to pay their respects. Thousands are here, young and old, some in military regalia, others in jackets and beanies. Among those in attendance is Finance Minister Nicola Willis, Vice Chief of the Defence Force Rear Admiral Matthew Williams, and representatives of Australia, the US and Turkey. Thousands more have turned out to the country's largest dawn service at Auckland Domain. Kobe Murati is there. Drops of rain fell for a moment while thousands heard karakia and mihi from Ngāti Whātua Ōrākei. Our ears were further blessed with a violin performance from Nick Jones and Brothers in Arms performed by Phil Studley. Dame Cindy Kiddo, in her ANZAC address, thanks those past and present who've served in our Defence Force. Christchurch's main dawn service is taking place in Cathedral Square, with the cathedral being lit up poppy red for the first time. Local RSA President Jim Lilly says the cathedral always was and always will be an integral part of commemorations. It's nice to see them, even though the project is paused at the moment, they can still get involved in these community activities. The Deputy Chief of the Navy, Commodore Andrew Brown, will be spending Anzac Day in Samoa, where he's overseeing the Manawanui clean-up. And Veterans Minister Chris Pink is in Niue, remembering the 140 Niuean men who served for New Zealand in the First World War. In other news, fire crews are still working to extinguish hotspots from last night's massive blaze at a recycling plant in Wairau Valley on Auckland's North Shore. Local councillor Richard Hill says the fire's been generating toxic black smoke with a putrid smell. We don't know what kind of chemicals are in the air. We do have our Auckland Council Environmental Health and Compliance monitoring teams assessing the effects on the air. That's news. In sport, Captain Adam Reynolds has fired the Broncos to a cracking 42-18 pummelling of NRL leaders, the Canterbury Bulldogs in Brisbane. By half-time, the halfback had kicked a 40-20, scored a try and laid another 3, including 2 with pinpoint chip kicks. But Reynolds has refused to take credit for the crushing victory that propels the Broncos to second on the table. It's pretty easy to jump on the back of your forwards when they're rolling forward and laying a good platform for you. Outside backs doing their job, and when everyone's playing their part, it's easy to obviously, get those plays on. Prolific Premier League striker Jamie Vardy is leaving Leicester following their relegation from England's top flight, having scored 143 goals in 13 seasons at the club. That's sport. I'm Jodie Gill. Pāmara minuto wa te ele tula fitu whapokora mano rea tunu awina tō tātou tāna mai whanua le ngana peritania sta venga rungo le wala paisi slow mara trau ik mai tai consolation drive anga i lungo le alo papa mai se la tōro anga i mai up north anga i tonu i le taunanga au paniu paisi slow anga i West Auckland i ale nausi pien maro tātou tunu pia lamo anga i ai i a mai fia moa se ia se fa apo tonga po le te maputa tu ia me se le fa mana tu ino le ANZAC Day ia pai mani te o lava i me lo e manatu ia anga mai i pai sport anga i takapuna o slow mar ko traffic anga i dungo le lau papa ina Hurstmere Road takapuna na usi fian mano tato no o so inga pekan heta ngai one wa road ngai lunga le apa bridge ia ole na pai mani apa se ba inga mai tai taunanga Victoria Park ngai lunga le lo papa ia o ngai ma ngai ya floor traffic ngai lunga io ko kena ko la mo ka ni ka langa ko fai whatever po ia o se inga ngai pon Chevrolet I Waterview straight ngai Evandale slow traffic ngai New Lane pai po ngai mai Lincoln Road i Henderson ngai Glendale roundabout ia pasi mai White Comete Cemetery ia ele io taimi wasi singa pai mani malo sa te mo mai Tiverton Warburton na po New Windsor o longo winga te moe Mayoral Road ke fo ko Hillsborough e le motorway anga i Mankell Bridge ia anga i le blai barele ko fasa i fo mnier penga malanga o Simon Street anga i kai papa se i bangna Crafton Bridge ia pela man pa ia tu e maua tele na si le pier maluta no e poloka Crafton Bridge every day le ngato fo mai ka mai kai fo mai ia o
malu le tunu yo o asia singa ya le yo te me asia singa pe mani e saunga le mu angai me man ko rotanga I oneanga ole now Silvia ya pe tanga at Rimwell Road ke anga I Middlebank Tree ai ya ke molo Pilkington Road on Ringo Parkranga Highway awe to anga I mai Ellerslie Highway Mount Wellington Highway ya o ke ako siva pa ko kwasi lo travi wo va venga kala nga lai so kula pongo da vanga se o mo ra ya no kala na fora inga de yor ka me kala ya ai men wi le yaso ya pa lo tanga mai lunga mo so we ya ke ama nga I mai ma ko manu ka o le o le pa san lo ko e le tau tua de Radio Samoa ya me wi la ma po nga le yaso ile alofa malanga leo lo tato tua so na ilunga le awala more Silvia ya wala ba por klame fa nga solo la ba isaunga le mu me o nga ia malu tato no malanga fa walo Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Lo te marmere pa moina au ki lani o lewa mai atu lua spuru maununga ro iai o lo paisi au waole pa o se te muri taimi nei mo se via tatonu o nae anga e atu ian malo le tunu I me o lo pa isa malinga anga I lunga I pa po to I pa manatu ino le ANZAC Day e manuia po poanga so lima le manu le piafi nisi vainga o kinani o lo o awa le vainga mo Taeao le asto na I pa uti munga awa po I le vela pa moina mo Taeao le asto na Lua sepuluh maulunga lo iai mano manu le piafi sepuluh maleono se vainga mo le nai le sa tato o mo sauninga notu yo e pa uti munga awa lu tawai oi pe ke alu pe le ai lo pa italia e pa yeme sili mo le lua su tasi le bena pa mawina le sa malona manu le fiafi esfuman lima fatano pa si o tato tono I Samoa la ua vanu mo le apa milu te le vanu I Samoa ia o le taiminga le o ika ko le o te fitu nei manu mo le apa te fitu I iau te ro nei a lo o tu malu vela fa mawina mai lo suluiva a lo pa uti mungo lo o si o tato tono ia mana tua I lau tano se vainga inu tutua ai ora wa pena po I pa manu mai ia pe ano pa tu pe ia ngano fa pua le pa te le pa usi timu alo awo fa salo atu pa ia ila lo mela ko le ngal ko se da ia nai South Island au manua le i or ke me manu ai se vainga na tana tau se vainga si o ta no ya mana tua lau tano e pele o tō pirangana mo tātou loto ya mai se o nisi va inga o nutu tua oi morsi pir maro tātou tuno I au porkame pa ngā sono yo a long weekend ke o po da sama po au wola Ua loa le tautua le Pacific Finance I no ngā tupe mo so se wha moe maliu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai wha e se tali e ai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. La upele Vai ngocho le lai le tama fucha Oje jojo Se lili sama yo bautafa E fai lea mawainga O lea lofa Afai ai mucho Lene yolana Ya eiloa olo Wanganga Ruma ona fai Wacha uachala Oche chota selili sama Samayom Tafa
le foi ma leo leo ma oi a o tofa la fai la foi le taea I ave o le la nama chala lona funga wa ulena le singa ma eia te aia so uma le foi ma leo leo ma oi a o tofa vai leo ma va ilona se lo fa Chama fuchanga awa ele choi chala no ile pala pala mo ngana look nei changa cha wai la le soi fuanga Java aselu Shacha follow mai Tasilo cha alunga sa alungani Afai la foyele taea I ame olela Nama chala lona funga wa ulena Maleshinga shinga ma eia te aia so uma le foi ma leo leo ma oi a o tofa le taea I ave o le la nama chala lona funga wa ulena ma le singa ma eia te aia so uma le foi ma leo leo ma oi a o tofa La ubele vai ngocho le lai tamocha oje jojo selili sama-sama yo otafu Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A young man went to buy a plane ticket to Auckland, New Zealand. Later, when he got home and looked closely at his ticket, he saw that it was actually for Oakland, California. Auckland and Oakland do sound close, but they're very different places, on the other side of the world from each other. Mistakes can sometimes really set you back and cost you a lot of money. But did you know that mistakes can also make you a lot of money? A wise man said, "He who makes no mistakes makes nothing." There's a true story of a young man's mistake that became a huge success. John Pemberton was trying to find a cure for the headache. He experimented with different things and eventually put the stimulant caffeine together with a drug called an analgesic. Next, all he had to do was find a way to sell his new cure for headaches. He sold it to a drugstore, but very few people bought it. Then a strange accident happened. A customer came into the drugstore with a headache, and a new clerk went to mix some of Pemberton's syrup. But by mistake, the clerk mixed the syrup with carbonated water. This clerk's mistake is now a world-famous recipe. Unfortunately, John Pemberton died before he could share in all the millions of dollars that came from that accident, which made the world's most popular soft drink
Coca-Cola. You see, mistakes can become a good thing. Not only can we learn from them, they can sometimes lead us to a better life than we even thought possible. But the only way you can be guaranteed your mistakes will make something good out of your life is if you trust and put your life in your Maker's strong, wise hands. He can work and mix everything together for your good and happiness, even your mistakes. So won't you ask Jesus Christ to forgive you for your wrongs and living your own way? Then ask Him to start helping you to live His way every day. He will take control of everything in your life and make it all work for your best life possible. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Oli le ni lo manosi si pamani
Hallelujah, worship team to pamaya tuale tato proclame thank a minute. Awina tu ngana peritania telulu tau lo na mo mai pe pa ponga ni sen mano le atno. Lo so lo mi lu te ele tu la fitu ile tau tu ane radio Samoa lima eva toru amo proclame Malu Taeao. Na mi rute tala tato laina o so ful mano tato tno toru fitu tasi lima eva toru numera. Tato email on air at radiosamoa.co.nz Facebook page ya malungo le YouTube channel pa mano pala umayai e pa mole mano pa nga solo tuane tani tu lai walu tatonu tato tala mai Samoa tau tu au tanga mai tipi au tanga vai pa se mar pa moi pa nga solo leo tato po kalame se ia pa ia lava le tu la eva tatonu lo mundial mano tato no ya le awards it fear ya le sol ANZAC day ya o pe na pa manu pa mia le tu mane tu o au jorone e am nisel malo le tuno lo fatasi atu ia pa mia ne ni morto mano si pui le anga ia tu le tu mane tu o matala o metaua a lo fa tai pa talbatu le se a tawa i manu mane tau si a tai ia ma ia lo pasi mangiu ka po o fa ne ka milo le run back ai le sodio le run back lo fatu aso pesio Josefo manola pa tai ma mai fe pula e Elizabeth Fero ya manola ba le mai pena po ya miu fa amosa ya pa tai miu pa amosa mla inga lo fatu manola ba ma mai happy ANZAC day minareta mo nanu ya manola ba pa tai ma mai lona lote ya mai lato se i bakor pese de sa ilia pe mo tanga ba pa mo mo pena na ba so fuanga pe upuna fai le wa mo so tai ngama so yo le radio Samoa le po Silvia ya le tau tu fo net ma ni yang ada lo ni ingat mana au tanga ba ya tipi au tanga ba ya se pai po se tala ya au lumna ita to tala le tu la manu le ngang fa no fa talo pa tu ya lo so va ni le swa fa ngat mana tipi au tanga ba ya ma lo la ba le usul ne ta ya le po mano lo ma ko wa o ko le mano lo a ya sai ku manuia sai to malo le usu ma no po ile on sa I ka mga lo le pa ya so yo e ma ele to malo lo ma to le pa mi ku no le ANZAC ya yo wa o si dia se fu to sanga ile to e fa maluina le ya so o fita ma ni du to I se aso malo lo I Samoa le ai sa fa ile sa uninga po ila lo le wati sauringa basani ia o le tau au ino po i o pale me tau fungala au ia ele o to e pesta tu aso malolo ia no mafuanga wa le sa au mai o le o pe o so ata tu aso malolo ia mo ho la le aso malolo le anse ia so atu ma le aso malolo le sautina ia na ma sin fo ia pe le tu langa o le baba ai le tu langa I pisinisi po I
E te tala whaangai o ia wā o tupe ia ta vini tono le tamau ainga i le tautua po ia pisinesi ia. Peo tūlanga na ia leo kako arua ia wā peo wa over school tau sanga leo to e whaesia samaro lo. Alo leo wingo tau tātou tunu o teito. Tai. E leo whaamalo sia se whaatuanga fōi po o se lapta inga i lau whanua mo o ngā sami umor tātou tunu. Mana ia. O wingo le tau o le neias whareile o au o sabili o le tua loa. Lo fa o pena fiai Samoa mai o mai ao mana I timu mai a fiai de tunu inisio temi. Wenga ya o polo masava I le le wingo le tau se ia vanga na aina I timu ai matele lava ino fonga mau lunga ya le tala tamaina le tau le tau Samoa. Mano tano a ngalo mana fa te tele lava ma se ko fie to langa ia me se le fa lo mai fo ia ma to lo ia tunu e ma le tau se o ta to tunu mo lava le mai lungo masini ia e mo tino lava ia lau ele lo e sau no mai ia na ma to soifua mo la e ai ia le lava ba ba ile sra eru pa malama ia po a mai ai pa tai ia o le uso bane le suapa mo ni lava le o e sau no tu langa ia so manolo ia ai le o to e pa manu le so tina ma ko ile ai ia kasi na so manolo tato le lumana nei ia e pia o le tato te sa tina patas ma ni le ia paula na le tato e se senga ma to e manolo le so ngara ia o ko ma le sa tina ia ko so é amor fanga le son fu kungua ia so io so I puanga lava fa pena lava o lava so manolo ia na tanto fia lava ai pa tai manolo ma le se do tu lau tua mo le malo le atunu le lava e fa fonga pea ia matolo ai tau ma le atu matunu ma ia manolo ta pena mai foi ia malongo po le ina malo le atunu me na tupu me o uma na tupu ma me o le atupu fa mo mai si o ta tunu le va ba tu se folu ta sanga mai pisnisima a inga tai tasi mo se fa ma avenga I mea tō tino sa wha le ngaina o no le wha le tono le tise mane pole o e sau noanga wha mo le au tanga mai. Ea o pe o le tana lata mai na o wa alo o iai pea ia le moto o polu ia inga fo ine o tūlanga maa ale o no tūlanga wha le tonu fo isa fiele sunu o ile ele tise malanga au nanga. Nia lama. E ule wala o lea ua to e wha fo isia fo ile o nanga le tise tūlanga masana. Ia alo iai pea I le tātu o sunu o ile emergency. Fo ile se ia ulia lea so lua le bāsa fo. Le wha moe o le vāruanga o lea so lua le bāsa fo. Nufuru iwa nga I tōsi furu ia. Ua umai no. A o tāla sanga la ia ua e whaeroa mai. E lima tāla sanga mai aina tei tōtasi, lima tāla sanga mai pisinisi. Okay. Lala ua abatu I le komiti whautua fo ina I whaianga aruanga fsosani. Ia. I te me o whaawelaga e whaafo se I matu ia. Ia ina le komiti e ave ia I tāla sanga ia te tala. Nia lama. Aile o tāpunia le avano o le sola. O le sfoine nei lufu lima o apewina. O le aso mulmuli nei e te una wha o atu entara sanga mai aingam pisinisi. E wha pesa wha le tonu pusaisa, wha le tonu ia le masini e malulu. Ia. Ia po ua pāko le auri, sa auri ia la reia e te upe wha po se I pā le auri. Ia lama. Ia wao me o mana e tauna, ia watu fo ila, e wala e le pepa o le wha tumu. Ia. O le iei umafisi le tauna tali, ia ma I sibanga umatauna patumu o wa o whamtalanga I o lai mana o mia ina ia sanga whamauti no ai o le sa wha le tonu lau pusa isa por TV I le wha le tonu le tise ia uwawa ia I le fom teitu ia e te le I o whamtalanga ia sa e wakurola ko inga hora ngana I sawa I tua I poru wana o poru le whai ei kwa le fia sila e koi mo kwa le fia sila ia I tele o tamtala mai mana o mai. Kalo fai. Ia fa lima ho ia fesiri mo le tali va pe koinga. Kakia. Tier kakia. O ia se fanga o fa como ska ko TV fo. Kongua. Pe tu langa na ia langa e mana o mia fa mtalanga nei nei. Moni lama. Tua fa ambaunia. Me o lo TV po lo pusa isa fo I po le malolo. Sa fa ina ono o le pe fa fo se o le tise.
Ai pe le tala tamai na fai la mai ale so. Ya. Tau la na I loa ma tu filo ina muri vas forma suyo komiti fau tu. Ia po o fia ni sta sanga pena al pawio ta sanga. Malo pa tai. Leo manino tūnanga umo ia tātou e moni au. Ia o loho kako ko inga e le kai a o iei e le fia wa ai ar kulanga ngā mo le pepa e wako. Ia ai mo pia le pale mo le on sa ina i o tātou tua. Los por miliona tā nāne Sour Company o le Fero Samoa. I le tamau ai ngā Samoa i te tonu o le ipa tau sanga nganu mana. Iba tau sanga talu na whaangai o ia tasi leo company le va pesa o mai New Zealand. Ia. Ai o le foi la foi o la toe tu fa te sia wai a foi nei. Ia. Pe ave foi tu fa te sia ni wa na ave fa foi New Zealand Australia ma Canada tu le ma America. Ai ni masini foi le mana mi ai wai ai masini ai fa fa. Ia la. Ia na a le la tu fa te sia nei. E tai foi nga ile tu la foi sa ile company. Ya saki, ya sa le. Tu fa ta sia nei wai o Tavale. Ya. Ia ona toi la o tu le ia tu le fa o Tavale. Toyota po ai si toi na Tavale fa pena ia pa. Ia na va toi le wai ia tu fa sia nei. E tai fa pena la le o na ngar company le. Le fa nga yo ia si vai ngol fa tele le ya vai tele le sa ia le ia saki. Ia, ia. Pa ila e lus por miliona ta na le fa lo mai salu te mau ai ngo Samoa i ba tau sanga le nei talu na o mai de company nei ano ngan pe le tele. Ia, ia na ba ia tu ia I fam tela ma tu ina mai le malo. Se lau fas furu. Tanga te whainga runga la ua ngā lua e te mine. Ma dia ia o se nu mela tō tele. Moni sau no. Tele nā tanga te whainga runga. E mo I tātou tele o tue mo se company pe le ia saki sa o wai le afe. Lua afe tangata sa ngā lua. Ia o le au o toi tau whai mai nei nisi company e wao. Company e mai whafo e mwhaina ma wai ngā runga tangata I nei. Ia mwhanga yo i hoi tātou tamau ai. Au le tūranga leilina wao le whaero le malo o le pitora ua lea whaatinoa le whainga malo, mana malo. Ia o le tūlanga hoi le avele lango I company nei o wao company nei o le mo hoi ngā runga, le mo hoi nei tupe. Moni la. Soani le vai o le tātou tamau ai ngai Samoa. Mana ia, lewa e tā ora tūlanga le se lau pasfuro se numero tele au tanga mai ia e le whaatu saina po le ia saki e pe o na e tanoa iai e o la vale ape monu tupu au maana ia o tō telefoni nai o tātou tangata ia o maua po ia nai se leni e sosani nai o tātou aina ma no apa tai toi fausia ni whane mata mo le malata alo I APR ka ngarua mana ia o le tūlanga nai le o le I Samoa te mine ise o malanga o insinia fawhale mai saina. O la tūla ia le sa whaia le e whapeo tangata nei sa ia fo I le fausia o le o whale ia mai ia le amutanga. Ia ma le tue whawina. Ia o le ae whai masia si mai wawa ia le tūlanga saunga le mo. A le ala ue la tōni poti le motani ia le cabinet. O tauna tu I lalo whale ia mata ia te mine. A me sea whale ia tu sifo. Wa whale fōu mata ia tu sai. Ia lava. Ai wale sa ngare mu. Ia ai wa fuira whale nei whaisi mau runga ni. Ia. Hangi lal makangi. Ia winga. Tio. E ma le si tūlanga I le no whangane ia I le malaita alo ho I le pia park. Ia. E whaisi e lolo wai a pea o ho ina tele ti munga. Ia lava. Wa ole pero no fonga le pise no fonga fa to fusi to al vai pe a tele ti mo ya to no le si va nga na le ma fu ai ya tu langa I wa le mai fa mata ya tu langa le wa le ai so ni mai sai na e to fusi ni fa fo ya wa la va fa nga ina ta tu malai le ta lo fo ta si la ya to fa ya tu me ta tu malai ya la ta si le malai ho yo le ve ma o no fuanga ho nei frita longa au tupe au mai mi se ta longa ka pi ya ai o te mine ya na e lo te fa nga ina na ta tu malai le fai le ta mi sanga ko ia se sempini le la ka pia o nga mau lunga le ta tu no o nei mai as ya e fa mo fai fa mai ataya
Ia, ai le whaangai nei le malai nei pia pāko lai whaanga malai isi korisi po I le ni o le tauranga. Whanga soloi o no tūlanga whale tonu ia wei tātou malai au tala na. O le ua le sanga le mu o tau tu I lalo e pia na mai le ni po te insinia ia mai saina. Ia. No wingo le singa runga terena o le ua tātou wawa ia tupo ia o le ata patino. E toi whale o ia no whanga. Malo, whaaptai, le utali uma, siri ne Taeao, mo le toi malo, whaaptai au leu songa mana, o le apo inta, tala mata o le ne Taeao, le aso mano lo, marangang whaanolo, tātou mabai, eh? Ia, o leu mai anga alwenga fo isa toe whaatele e le whale maliu le mota ngasi matotua. Ma leu mawhai nei le tātou whale maliu leo na ngawhatia ia, ona tuku waitino maliu e fax food wat, awa na mata mai sfuru rua tino mali. Ngau pau. Ia fast food wat. Ia le masina fou lai au mai ia ai sai le tau no mai ai sa fou. Ia. Mai do fa pipi. Ia ona mana ia. O le no mena na fast food wat o tulanga leila tai to le tulanga le lai ai. Awa e fa ia sta mata ho yo au nanga ho le tu ma o tia fa le mali. Ia. Ia. Ai pe o I fa le mali le fa le mai mito tu Pape fo I tu CV, de for mai nei tu CV. Pe se sur fo inga leo tātou ai ngo fo nei di mawai wai tau fa so tu pe o mai le maliu maleot. Ia lava. Ia pe o aisa ia e ave ia I tātou atu lu fo I fa pe nao na wala au ia I mete si ia fa tantani I fo I tāpe nanga. A o le mesini la le o tere numela. Ia o te no fo tere na wano mo tātou tunu e whaonga aile o mranga leo whare mani tua. A o le aso nafi ne sa mato iei o ma le ulenga fo I o mauta ngase ma mtanga luenga ma le mista I le talaina fo. Le no whaonga lesi tu le nei I whare mani leo ua. Mo to e tatala lo na whaonga ina. O mutua te rea lea no hui nei e. E nga ia tui a inga hui nei mo ni sao ni ngā lotu ia ona avei leo le maliu. Ia o le se whiro ia tupo I se o tu wai I whare maliu. O le si vai ngata ua nai ne. E ngā runga leo o mai. O le ua whaatani le pūlenga whaatonu. Ia po al tātou malo po I se tāpena ngā le loia sini. I le mata upu I le whafonga putalai. Ia a o tālia ne isi te wau whianga o sohoi nei le masina pōwa le pāre mene. O le ua a mata ora tuli le whaasalanga whaafare pui pui. O le li au pasi na ia whaafoina le pasi a le lau mo sohoi. Na fiai le so I fuoni tangata se to lua e mana nua siri le tos furu whaulawe le nā tula I mai I marifa. Ia. I le tausanga duafe lua tonu. Ia, ma le tala taualunga I fuo I nei mai aso mga arwa. O lea ua wha ilangi le wholaunga fuo e se tasi o tina I longa lana tautua I tulanga I iaonga. Ia po le ngā luenga wha iaonga I le sinu. E fionga ngana mana nā mula uru le tina Schmidt. Ia pēr si le fia tasi leo tina fu isa tere no sao wa sa vea fu ima pule o le kolisi whawhia o ngai marifa I tausanga o mawai o ien kolisi lea. Ia lava, ia. Sa ngalua fu I le malo sa avea maresitala o whaamsinonga o punuma swafa. I fu resi teimi sa avea o ia ma patun sidi o a onga malo. O tasi leo tina wafu fu I tautua. Ia, ua whaamana waina ngā luenga I leola nei. Mora tu pa mano mar pa tai ngam mana pa tai na ke pisi au pa no lo tai mi mo ta tunu mora tu pa mano mar pa tai yang le le o per mano si a mese a tu mo le tu wa la var tu ngam mano ta tunu mori lo soi fu sta i no la va ya so ya la pe lo e foi ai e man via nga venga pa tu ma le ai nga li lo pa po si ta tunu a mano man ma se o por pa mia ya mano ma tu ngai ya ma le a to ta tunu lo pa te le tu ngan mana ni nga venga neas Ia, wapena, te tau manuia fo ina sa malo lo waso pita sa mali utaua. Tai, ia, pa soi fua ia ngan mana Ei kuia. Ia, soi fua ole na, ia tau tua mai ngan mana, fa pon maro le tātou tunu, tāne tu lai manu, ian tātou se atuaile, I tātou tala a matapo nei Taeao as paraile, as manolona ANZAC Day. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7.
Get a quote now at scti.co.nz. Talofa Samoa. I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tota mawalunga le maua se whanau. Mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusili tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā. Ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen. I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. O mana o mie oe po se isi o lo a inga se fisoasoani tau whi malanga inga moni usila. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoasoani iai Ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le Tribunal. Ma apili le Minister. Tanga iane I le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Wala tamai le Mother's Day. Awana I atu ngalulo ma fau se me alofa mo mama. Ave sa o e whaatawhau I the Mother's Day Dine and Dance Dinner ale tui sa mau Manhattan. E te whiu e tau mawha, tele seafood, ma le tele o tu a inga mea ai e te whili ai. E na o le lima se fudu tala. Te tala le whai toa I le ono lea fiafi, pa fianga tui sa mau band I le po a toa, te tala foi ma le tatu pā. Fa fia mama I le nei Mother's Day I le tui sa mau Manhattan. Tua tusi, iwa whatasi a Dominion Road I Manrasco. Pa fsio tai mai lisi mo sau pukin I le olua tasi, o iwa tasi, o fitu o valu. Olua tasi, o iwa tasi, o fitu o valu. Yo, it's Love That King. Another one. Hey, Tini Samoa, this song is for you. Ata mai tene, usumai ile bese. Si ilunga olima, luwe ma etene tene. Awa eke babole, ia amu mai ya oe. Vaipea halfika, se ma ese masiva. Awa kekea ile au makamaka. Le au sipi o le loko le ana. Ata pea oitine. Ata oe la upele. Ata oe la upepe. Ata mai teine. Usu mai ile pese. Ilunga o lima. Lue ma etene tene. Awe ke mapole. Ia amu mai ya oe. Vaipea alfika. Base ma ese masiva. Le au sipi o le loko le ana. Ata pea oitine. Ata oe la upele. Ata oe la upepe. Superboy. Nam tala tata leina mo soifua ma lo na don sai mai tano fa. Malo soifua taito. Pa tai ma lo don sai mai mo ta no. Ia fa tai la mo le no. Ia lo fa angam fa mani yang ole fa na se ta se fa na mai tai le o niven veia se fo malu e mitoni. Ia le so los fu malima wa to ia les fu mal fitu on sa sanga. Ia fa fo ila vale vi inga mal fa tai le tu ai nei tau sanga tele wa ia fo ai il nei te mai tai ia lo fa le tu ni ve fa poponi sia se tele ni tau sanga tele te ola ile nei olanga ile tu mau ia manu ia tele lo was fa na ile so alo fa ngam fa manianga o anko suma mo oe fa pe fo io ka sensa a lo fa anga fo io se usa ia tsau lo tamai ia sefo fa pe fo ia lo fa anga lo antia ana matso lo ia ropen mal fa now fa pe fo ai fa si sile ia lo fa anga o matu lo tama Malu matalena of kura fa style of taito mo leva no manuele aso Tai matalena wala mai mo ni fo le ANZAC day so fo ia mo na no sa no mai ta lo fa
Tai so fa mole lava ngai la ka fa manu yanga na wa tu mo so ko grandson fa mole. Ano kang tinda kule emaili. O per ANZAC? Nee ai. Mo makel. Ja, okay, se vai ai. Ja, o mga rakula ia pa o foi ngon malanga. Ia. Ia manu ya fa tai le o ke sa vali la wa mo pa ngolongo. Mang keo Christopher. Ia. Ja, okay, se uma kuliak. Ja, lo pa cho pa. Sai cho manu ya lo waso. Ja, so fu ja. Pa sai fu. Ole lunga tata I meni me atu ia ioma ia manatua pe manatua me mamana na ia faia family atu le aso whanau o si ma grandson ma keo Christopher Wallace leu tu lava ile aso ia toi maua nisi aso ile numna mo oe alo yo tiute ma faiva ua family ai le atua mo oe o lo wola e tu inatu ina ia pui le atua mo oe I aso ma taimi uma. We wish you our second oldest grandson a very happy birthday today. Praise God for another year and do your life. Also our warmest congratulations on your achievement. From the police academic, we wish you a safety and continued success for the future. Lots of love from your grandparents, Opisa and Lofa e Leutulama. Pap Joy, your older brother, Montel, your sisters, Jay and Rorini, and your twin brothers, Kenzo and Xavier. Pap Taitele Taito, ya Manuia Leaso, Panau grandson, Apa Maunia. Nando Tato Lena, ya Molechi, Luz Pucheco. Hello, Luz Pucheco, please. Vamos, mole, se vai ficar com ele. Let's celebrate. Ja, ben wat ba le ona pa ma fong pa le o pulenga le radio Samoa pa mrio so for mano le tino o tamam tina o so mtu fa pensa la na pana witi o to umanama pa mrio to so for le so ang le li to fa mrio atum to fa popo atu nisi to sanga stele so for mo lai mana tu pe ya be pe ta to fa ya lo na fin ngalo mrio te le to was so for happy birthday to you all. Si pong mani se vo ya swa felice Micaele ioe pelea ya se me alofa e mana tua le alofa. Tan Malu tanto te leo sa moi tanto tala matore nei Taeao mo le ngang pa lo. Sa fa mol mo fanga le
se mi kai le manatua le alofa. Tai mi tole mai fa mi no te ona tara le tu la. E balu e mai si awanga le. E mai ana mako aso panga ngai dungo le I medi. Ko ma ngi anga la wak so le. Ai awale pole. Fai mai anga venga ora le pat. Tinga le ua e mo ko le masingi le si ko la lang. Te ko so e mai la nga pa le otu le pole. O mo tato New Zealand mai Samoa fa mo please ta to no nga ponga tu ya ke wo misi mai lova ponga a le la kom fa ai a mai ka ko New Zealand kom fa de ma nga fa lo yo mai ai mali mai o nai miu fa a mo sa ma nga ma no lava happy ANZAC day pa tai ma mai mina reta mo nanu ya lo fa tu lona lote ma nga pe po ya pa u junior. Yeah, alo patu mano lava. Leusa ya Peter and Eriko. Yeah, good morning, Taito from Western Park Village, Iranui. Longingo West Auckland. Alo patu Peter. Yeah, alo sa balibanti. Baile malaka polonga yung uka le Redwood Park Oka. Kamalanga ke fiu sa bali. Anu yai sa wa. Padalo patu ya sa Sally to lima mano lava ma tamai Tritren pasania ma ainga kano pai alo patu ma puta mai te mali I Frighten ya ma lo lava pa tai ile ne foi ya so tato mo mai wi lava na pa malu mo mai awa ya pa pena lava ia sangole mulungo ala de lo for ni Cecilia to mala ya happy ANZAC day si so venga o el samalinga ya mi kile si bo mai lo Samoa se furulima iwa tolu a mo e tau tuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa yaso taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher.
Tawarunga le ngā ruenga le nei vā iaso whātalo whero tātu o tino o tala mai Samoa. E siria le fitu se lau wafe tala ale tau o le ngā ruenga o mai ana toi whaatele ai le mauta maliu. I le mauta ngase mo to'tua i le whaamoe moe le malo. Ia lava le avanoa o le potu e whao ngai ainga i teimi e fia asi. Ma ave se ai o lato utangata mali liu. Wa mawhai ei nei foi o na whaatau nisi o aisa te tele. Mo le mapu i ai o tino maliu. Leo le awha au popo le tolu sifuru ono. I le sifuru lua o lo mawhai o na tuu i le whale maliu le teimi nei. O lo na winga a tau nuu mai aisa fowe ono le masina fowe me. Ma wha pipi. O na mawhai leo na mapu le mauta maliu le mauta ngase o tupua tamasese mea ole. Le wha sifuru valu o tino mali liu. E le au fiai le aisa o lo whapito i tino maliu mori su e ngā leo. Pe a whai e masalo mia ni ngā yo inga soli tu la fono. E wheso o ta i le mafua anga o se maliu. I le talaino lea ngā ruenga na wha ilo ai le minstalo se i fua maloloina. Stasi leo fuafuanga sa whaata otomai. I le teimi o le wha ma i misela lea na whano ai ola ma so i fua e valu sifuru tolu. Wha pere teimi na pepesi ai le wha ma i COVID sifuru ma le iwa. Ona wha mai sa whea ngai ma Samoa, i le misela, ma le COVID suriva, a o tā penanga la vaia, na a mata o na fua mai, i na ua tele le tala mai fafo, wa a mata o na wha tele ina le COVID suriva, e a sa fua mao mai ai ia vai tau, se whale maliu, ina ia tele ni te ngata maali liu, o le tato wa tino o. E tu ina atu i ai, ma whaasawina o la tau tino maliu. I tu langa e pei o na iai le maa losi o whama. I pei tai. Sa le ma whai o na whaatino ina sa tuu le wha mua a li i matamai tai fo mai ma le au tau soifua, ai maise le matanga renga. Ina ia pui le lei le soifua o tātou tangata. Lea sa ave i aile wha mua i lea vai tau. Ai sa tau whaifo e sa ili se tupe. Ina ia fausi ai se whale maliu tala whea ngai le lei. Mo Samoa lawia. Le whale mai tuai, po le whale maliu tuai, sa iai. Ua nā o se fulu lua maliu e mawhai o na ofi ai i tonu. Ai tolu maliu whapitoa, mō su e ngā li leo. Ia e mai se fo ili whātino ina o alato sa ili linga. Pei tai ua iai le teimi nei, ua te lele swinga, ua iai nei, i tūlanga e pei o na iai le tātou whale maliu fau. E ngata ina whāterina, to e whaalelei atili, ai ua whasfulu walu tino mali liu. Ua mawhai ona tuuina i tonu o le nei whale maliu. Mai le sfulu lua, se ia pa ia le whasfulu walu tino mali liu. O le a mawhai ona tuuina i le nei whale maliu. Le ngata i lea, o mea ngai mai eil kātou atunuu, ma wha mautu, ai maise, sauninga, pei ona masani ai le i awa esea li tino maliu. Ua fausia whaapitoa fo'i le vaenga iai tau tonga whaapitoa. Sa iai tau tonga whaapitoa talu i nei misalo pe lua i le tolu vai aso talu ai. Sa tau mwhai li tātou whalmaliu ina ia fausia whaapitoa ni vaenga ina ua mo'omia e fōma i whaapitoa mai whafo. Ai sa whaatali se ia te tala ina aloa ia le tātou whalmaliu, pei tai sa tau mwhai lava le vaenga le tātou mtanga ruenga, le polisili ma le tātou mtanga ruenga. E mai se lava e mwhai foio na o whaaftai atu i lau sunga leota, olive, ma lau vaenga, le o lo vaia aseta le tātou mtanga ruenga, ma lo loto tele. Le ana fausia whaapito ai nisio, o tau mwhai ngai le nā teimi whaatop tope. Ina ia mwhai on whaatino ina ia tau tonga. Lea lava sa whaatino. Mai sa whaataunu ina, mai le manuia fuafuanga umalava. Le fionga valasi lua pito whanua to ngā manga tā whito sele,
O le minstau mtanga aluenga o le soifua malolo ina. O le masino te semo le tausanga umawai, na tau fia ile toi whaonga ina le whale maliu le whale mai ma tua, a o fua le whaatino ina le ngā aluenga ua mai anei. O leo toi te tala mo le whaonga ina, ai mo le te minei le vaia na o le sefuru lua maliu o lo ma whai o na tuuai, a o talia aisa fau e taunu i le masina asau, ma wha popo i lole nu melo maliu e mawhai, o na mapu i lea au nanga le malo, o se au nanga e mana o mia tere lea tunuu, i a inga e fia maua se wha maa a venga tau tupe, mai leenga fatia tau o whale maliu tu maoti. O lea solua lu sulfito le masina fau o me o wha tūlanga, e toi tau wau fia ai le fono au whaitu la fono. Pei tai o mai le te minei le i maua le pūlenga whaatonu e au fia i le pāle mia malana kāpeneta, po le ase tāpenanga le lo ia siri le malo, i le whaatala ulatu le kāpeneta e tu inatu se tālo sanga, i le whaamsinonga māwalunga e au mai ai, se tau tonga tonu le tū la fono whaavai maona ia inga, e whaasino le tofinga o le fufonga fitalai. O le mana o le pūlenga whaatonu na au walatu, i se tusi i le lo ia siri mai le ministal mtanga aluenga o leo leo, whale pui ma le toi fuata ina. O taurumanga le pāle mene ia mati na aria di aise ngā o inga mai le itua le malo i le kāpeneta, na tu ina atu aise lafo e whaase e tua ngaluai le fufonga fitalai, i le tua inga ua whaai tu au mana whaai unga. O se tua inga lo la lango i aire te tai mai le tu wha upu whai o lo ngai le malo. Pei tai e peo na si le fia, sa le sao fia lea lafo i le whaai unga le fufonga fitalai, e le ai se vaenga o le whaavai o aia i ai se lafo e whaatu, e ave se ai le fufonga fitalai, ona ua le whaatua tuaina. O le vaenga leo lo fina wina le tua le malo le tu ina atu ai o se tāpenanga le lo ia sili, i le whaamasinonga e whaamatala ma whaawinga ai lea tūlanga, pe a whai e moni e le ai se ai inga o i le whaavai, e whaatino ai se a tūlanga. O lau tātia mtau po i le atoni teno lau te whaatino ina. Ia tūlanga masania so se whaamasinonga e ave le atoni teno. E o malon tātia le atoni teno i o la taua e whaatino. O le atoni teno o lo iana e tū mo le malo. Whawhepe au su ngelfo o 27 of May, ele i resolvinga le issue le au ko ke whai le i le speaker. O le mea tau i le avenga o le tau pūr whamsino. Po rea sa o tu la fono la e le mawhaina o le mautino whapea. Ele i la mla whaitaunga o le tu la fono. O le whapea mai e le mawhai o na ave e se whongafitala. Tu sa pe whai le whongafitala i se mei whafo tu la fono. Ele tal fia o te fia manino la mena pe sa o fa liuinga o tu la fono na. I la fa liuinga tu la fono. I tonu al fa vai ma tu la fono tu mau. E ma fai na fai le mele pe a i se taimi o whaatino se whongafitala. Se tūlanga e le tal fia ngai ma tu la fono. Ai a whapela le fai mai e le ma fai na fai. Te fia manino la pe sa o fa liunga. Ana paula le pa to tino fai fa liunga. Na fa msinonga. E le fai le whongafitala e le fai matou i al kapeleta. E le fai ngā malo. O le mea whaasino mai la le whamsinonga. O la sa oma. In case ke ua le whai ale mea le ko whai ele ti, ai uso ko le 27 of May. I ko ke o le whakupele. E le tau wanga luenga le malo. O alfo. E le whapea vele mele ma mea la le whaatino i ngā luenga masani al malo. Mane pe amo mese tali ale whai ale fono. Ai a whape o termina ele o le hoi isi whamsinonga tau ale alo toi whamsinonga. A pe o le mea tau. O se tali mai al whamsinonga. Po le ale whaari liunga o le whaavai tau na iei tūranga le. Le fionga whawalo Harry Jeffrey Schuster o le ministau leo whalepui ma le toi fuata eina. I le siria i nei ma le tausanga ma masina e lima, talo na tupu le whavelave tau ta vale se vaengo le ala tele i malifa ia o ke topa, o le tausanga e lua o lua tolu lea na mali li waitanga te to lua, a e manunu o le siria le tolu sa furu o le pasese. O le astofi na te nei le fito alau wai le whaasalanga le whaamsinonga, whaasanga i le na aveina le pasi. O tonga mata i moana vaya na ia whaatau teia le pasi le lau moso oi, sa ia i o ina morianga le fasio tangata pa i valea, ma fua i lea whaarevela vitau ta vale, ma morianga le avita vale whaatamala na o ai manu ai nisi o le pasese, le ua amata turi neilo na whaasalanga whaafale pui pui, e valu tau sanga ma le tolu masina. O le sui o lana te e le tali i oi morianga uma leo leo, wa whaalia le whaamsinonga o seitu le leilea moia, ona ua whaasau i nai nisi o le pasese,
Na whaatūlanga e mōri mau mai le toe mawhau le songa fua. Le solua o ke topo le tausanga e lua o lua tolu. Na tupu ai le whaalavelave le Taeao I malifa I le taimi. Wa usu whanau a onga whaapea tangata whainga luenga. Na tupu le whaalavelave le o mawhai on whaalua I le pasi. Ona e te le vaenga na whaatonuina le au pasi ta vale le pūlenga o wheo inga. I le lau ele te tau na whaale leia. O se te mo le tausanga e lua o lua tolu. Na whaia I le whaai unga le pasi le ta vale. Ai na wha au lava o na whea lua I matupu ai loa ma le whaalavelave, ia o ke topa o le tausanga lava lea. O le pasi na fia na laisene whea luai, I le vāua pia ma le fio anga o sāpu nao I whale alili, e ui atu lea I le ala tele mai si umu o ane ai ti avi, maanga I mai I pia. O le tōtele le pasese sā malanga I le aso le whaalavelave, e mai lea wha I tu o le motua uponu. E lima tausanga ua wha saai e le wha amsinonga, ona toi umia e tonga mata I moana sela I sene ave ta vale, mai fto a mawhai ona toi maua sela I sene, pe a mai ona a wai a onga mō tangata e fia maua sela I sene ave ta vale. O le fionga ngalu ma le mana nāmula uru ne Tina Schmidt, o se tasi o tina o se toi uru tei o Samoa, na whaafai le leina leo langa o ina o whanau le tunu, I le tele o tausanga I le tomai whaafai a onga, a o avea mapure o le kolisi whaafai a onga I malifa, mga lue fo I o se whaia onga, I le kolisi o Samoa. Sa vea o ia ma le sitala o le whaam sinonga o whanua masuafa, ma wha ururu I ai lea au nanga le malo I tausanga utonai. O se tasi o tinana tau au I ai le wha alo mawalunga le malo, ona o lana tautua matavela, e ala I se wha ilonga tau aloa. Watu malo le fionga ngalu ma le mana ne Tina Schmidt, I le ivas furulua o tausanga lona soifua, ma le asfareile le wha ungo le neiva yaso I Samoa, wa whai ai ona toe sao ninga. O le tasi o wha alo mawalunga le malo, e wha tāu ai le tautua ma le sao lea tina o le tunuu, o le ufina leo lo na sā po le pusa maliu, I le fua po le tanga vai o le malo tuto tasi o Samoa, ma tau ave le vesenga o malu o le malo po leo lo na sā, I ona sao ninga wha iu se I o I le tuunga mau. O le teitai o le malo le fionga le tamai tei pā le mia, le fionga fia mena mi mataafa, o le awhaia le mōri mau o le malo I le sauninga I le manu, o le kālesia Angerikana I le fifi. Manuia le whai ungo le vai aso, seifua. Tani tūra mai su whami ruta wa te ale tūla e wanu. Whapongana mano le atu o tau tuanga ruan mana tipi au tanga maia. Tātou tala mata le netai au fo I mai si o tātou tunu o I Samoa. Pai wa misi le wanu. Tau au minatu le sipulu ma le lua. Misi le sipulu lua. Pasi mulmuli aru ko a mua. Pea tāni tūla e fitu le fiafi. Sta vainga dungo le awala. Mōra si pien mano le tātou tunu. O so ainga te ben Port Ferry ia o la toia e samu mo e tau ranga mto fan tau ranga ia po e kolore ferry ia nai ka pula ku o piki lakta mane la no fa so sa ku le wala na wanga ia tu o la o pasi mai ia baseball le solo anga I towards Takapuna ia manga e toi lungo le la papa ia po fa le tonu e le la mane mano lo ia ta fa sei Te manino leila walanga ya ngai le mo saunga le mo pai po le o ngai pilongi ano tino bane va pongona tino ia vai no si texting ngai pa o lo malanga ke ko maua o la o fa ia so ngai consolation tribe ngai lunga le papa ia mana e ploma traffic pa pena po I o mai E up north ngai mai o pani nai mana ia ploma traffic kuli mai le papa fi o mai taulanga O se mainga po ia nga I Glenfield, ia pai si slow the traffic Glenfield nga I Birkenhead, ia pai po tia nga I mai lunga I Onewa Road, ngai lunga le lau papa, ia nau Sylvia, slow mai lama le traffic, ia o la tō lau ta ape wa umasa uninga po isa ia Taeao, I le pa maluino le ANZAC Day, ia pai mani e umalama mo le saunga le mufa mo le mole, tanga I ane le taulanga, ia o le na, la tō nga I mai Victoria Park nga I lunga le alau papa ia pai mani e o mai mota manawa saunga le mufa mo mole so inga pon sampi road nga I Newton Road nice road traffic nga I Dominion Road la ko Sandringham so inga West Auckland mai tai Henderson ia nga I Linmore ma
Evandale, Waterview, straight down 8.7. Ia nai manai a le le traffic taimi nei mai taile taulanga nga I Manuka Road ia tuli mai ia mako ngei ia nau silpia mano le tātou tunu o lo o manai a le mai o le traffic longa o le motorway nga I mai ia mātou nei Manuka alakua I Manurewa South Mall takanini papukura ia piki markang up ia kufa kulo inu tutua oi so inga nai lunga le awala mall silpia mano le tātou tunu ua tulai marita tau tai mis flor mara bedo te wate ele tulai Malu sta inga po ile le tala le tau Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. tu mol vera pa moina o kilani luas fulun maulunga ro iai le mapanapana le so tanga iane o lo awoa ia o lo fa malu maru mai ai le o pausa timu na uma na ia fa tonu ina ma tanga ne Taeao pe apa inga anga ia tu I solo lo anga ia tse mea pa putuai ia ma pa mri ai po le ANZAC Day ai le anga I mauta malawa sulima manu nu le apiapi ana nei o le sabili o angi mai sau te sipo. Mainga moa Taeao pa uti munga le astronae a waoa los puru foi le bela pa mawina moa Taeao lona manu le fiapi spuru ma le ono. Winga po ina tau ni mai le asa tato wo umata po inga le asa e o e luita wina o le pa uoki munga o ke manu lo pane. Alo vi le li lo na lo fa ya tato le pa ya so ako. Ya pa uti munga a waoa po los puru le bela pa mawina moa le asa ia malona manu le fia pes fu mane ono fatalo fa si o tato to I Samoa ia la ua fu war minute te le va Samoa per sa wa le su war minute te le manu I nei ya tanto ono to malu per pa mo vina luso lo iban maulunga lo ia le vela Samoa ia o lo o fa manu o lo pe on tano tia o tanga va ia e lo pa usa ti multimine o lo awa ia si o tato tunu mana tu le talo a lona manu le fia fia luso lima sa vai nai no tu oi mo le si fia maro tato tunu pa ia South Island Christchurch mo no tu oi pela mo fa ia ia pe ona nganu fa fua le pati no fa manu au malu ngai manga il sabat io la pa ia nga ke sil kai ho po ai le sabat Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu E o fanga manu I ululu o la au awa e fafanga I funga o la au a o le tangata e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. Ua e sua le lapatai, ai langa le lapauta I au tiunga mau whaalolonga. E whapele tala, o le mafua anga o nei upu. Ua e tali malo I au whaiwa uma I le ngate whale, I so se I au lau penga, I au lau ofe, I le alo, ma le ofe I tua au, o lau tiunga malie, o lau tūlanga lau mei, ma so se whangotanga o le ngātei whale. Ua e whangotaina ona o lau tali malo. Ua e langa le lampa auta,
O lau wha ele i le ano tamali i o le awa. Talo, ufi, ulu, whai, tamu. O lafu moa ua o ia. O manufata ma manu o le lafu. O le lapa uta le nā. O le loto malie ma le anganga whaafitai. E whaapea ua malie le whaaloalo. O le nei ua longo i vailongo ua au tiunga mau whaaloalonga. Ua e sua le lampatai ai langa le lampauta. Whaafitai le whaaloalo. Manuia lau whaasau.
Mori whamalo, whamtai le pi ango pōpua, whawhiawhia po nei maenga o le Taeao, le asporile, luso lima aprila, lua o lua lima, ia maiseo le aso le ANZAC Day, whamnatu ai lātou, ia mau soifua, no le sa ili atu, pia psosani foi, ia Australia, ma New Zealand, nisi tua la langi, ia upamai atu i foi le tātou ana ngā upu, e pe on tupena ina, e le psalinga ia asiawa tu i pea, spapong foi pea, tātou au li atu le asonga fua i lona alofa man lona hanga le nei. Radio Samoa Tasi mai batolu Amo Radio Samoa Tasi mai batolu Amo. Hey whānau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save, and keep well. COVID is still in our community, and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Talofa. Wa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Apena foi le taxation, por tu la fonu tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fonu I Samoa. Famal mole vidi mail numera, o iva lua nono, o tasi lua lua. O iva lua nono, o tasi lua lua. Faftai. Hey! Awana ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa I le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e mawhai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, I le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. Ua lata mai le Mother's Day. Auana I atu ngalulo ma fau se me alofa mo mama. A vi sa o e whaatawhau I le Mother's Day Dine and Dance Dinner ale tui sa mau Manhattan. E te whiu e tau mawha, tele seafood, ma le tele o tu ai ngā mea ai e te whili ai. E na o le lima se fudu tāla. Te tala le whaitoa I le ono le afiafi, pa fianga tui sa mau band I le po atoa, te tala foi ma le tātou pā. Whawhiawhia mama I le nei Mother's Day I le tui sa mau Manhattan. Tua tusi, iwa whatasi a Dominion Road I Manrasco. Whawsio tai mai lisi mo sau pukin I le olua tasi, o iwa tasi, o fitu o valu. Olua tasi, o iwa tasi, o fitu o valu. Baby, lomasi! Hey, hey! Ne ola mai nani, o le la umarasi fi a patonu ane tu la e manu. E le tautua le Radio Samoa so lima e watoru a mor por klana Malu o Taeao. Ia o lo sui tūlanga pēa I se oso, bāne sunga ia o ia tamai meni tautonu. Toi fōi mai o ia, taimi o nama ia so o moa. Tautonu lo o manuian maro tātou tunu tā penanga o le ANZAC Day. Ia, toi pata alofa tu taito le mamalu le atoro tātou tunu. Au ki rani manu tūtua o yo atunu e mamau tā alofa nama. Ma lor folau so I fo manuia tātou moa mai fo I le hanga e tūru whai ungo nei mai aso. Ia, miso le aso mano no. Tono ne tunu ya famnatu ai la to mau so I fo le tau a lona lua le na langi 1915 so lusu lima pro o le na ai o mai te ni fa mai o se lau lai
so I fua mai au kam pai lama ia mo la kamale o Fred Jackson sa ida kwang pom ngil ka pia pai skal kama kongo ia sa ole a kol men kup po o ia ngala pi ko ka longe lenga sa mai ia skal pa penga lengo kam pai a kongo a mos ke mi e o mai dunga studio de ia pa ka kan mo la kamale ai bila ko me la o se me up north wala la kamale se la mo le luon tau sanga no bola ia le Padahal batu ya tamale I Britain male ainga manola ma Cecilia tu ngamala kaya mole suposi mayava Simone Talia pa tai manola ma tumai mayava Simone Talia male ainga ia oi foi mangisi ya fa ye misi se swa ya pa manu doku a pisia e moni Samuelu wa peme wo ia la wasi singa ia le anga iro le fane ia ma vai da semano ma ngai ya sa fa I mo chamala sa ngale mo fornga ia pa pe ke o e alu ko alu se sime ia pe ngala ko pai pira ni ko ia me sir nai mani mai West Auckland la ka sa ile ko ale asa soi fole o ke mawanga anu wakulo pa dar batu makan ngomar kau si Terenga ya tia ya ba venga mai tai to ni na mo sa I wanga o ia le woka so to lua faku a fenko mai ya kai le nga yang fia ro va nga fi fa nga nga woka ia tia ni au le lope ngo ko ai me nga popo e mesa ia sa lo ale e bara u mai ke u mai va venga mai la woka ia la kunga va venga e dise me ia mai lo va venga ia se ai pe va penga u ko ku Pakaro batu uso, maro la vale va mai, ya trenga ya tia pa la tusis tasi fo io. Leni ya pasar lau ale radio Samoa ya maska kodunga mo ka uso, ai lo fatu mo lua ma tausi ya ma venga mano falo, muni fo ta penanga fo le weekend pa tia fa ai u tuna ya mano la pena fo ya lona lote ai o malesi sa seli tu lima la wa makango maisi ya mangisi vo le o misi aku ya le na ai fikau ya maro mo lo sa ai sure ngo kango fa le wa tu ya le ina so la spa na le o si ya se ko ai so ko ai pe e mo ai ko I le fa le o man le fa le o nga le ka I lo ke fa le o ko la pe I feel here. Wishing you our Princess Pearl ANZAC Tafili a happy 8th birthday on 25th April 2025. We are so pleased to see you grow each day and always acknowledging your God. Our prayer as your parents that you continue to enjoy life. Do well in school and share your passion for music in serving your church at such a young age. It's a blessing to see how much you appreciate it. Happy birthday, darling. We love you always. Alofa my mom and dad, Audrey and Mike Tafili. Yeah, nga manwia lo wasofa now Princess Pearl ANZAC tapi so le lang pa ngom ka ne le asongi le la swafa ya ANZAC o mangi ngawon wa ya pa pe ai longa ko mo wa mo ko le masing wa ngo ko ya lo kwa fa le piko ko masing ko su e mo ya ale na o ka ko le happy ya ma ngai ya ai ta tono lo munien mal ta to no pa nga solo ta to proclame Tale tu la iva mai lo a ba tu lo lima oi ka fi mano lo wa anu lu su fa ko la fi ko so ba ya so tale tu la iva ni zo tanto tala iva I panua ia ona mai ai fo dera se tau tua ia e manuia la mala singo le ne aso lo fa teito manu le tu au fa ngalo pa ia le tua ia manuia la mala o to for forum tala Mo ni nganga mo ia malon mano. Io o le siba po le ko manu. Shake my love si vai fai le shake. Kanga ol kapi se fast name. Eka dum dum ia eka dum dum eka lalfa everywhere. Shake my love si vai fai le shake. Kanga ol kapi se fast name.
Tabi tula mai lua sporo minute o na tāna le tula iwa minute na toe tau tua fo e a ona toi patalopa to le malo tātou tunu e meise so se mo tanga se ngase mo to malawa i lato pata o tolia ngase ngase o tino ya meise fo i mo to malawa patalopa to le pionga tia kono ya morata kai lua iwa ya tonu leva na eto oto i o te ngā ai maa lore tani mai maa lore pale malo on sai lo fatu o tua te maa lolo ai lo tene atu lo pionga te akono morata kai lua iwa maa lore on sai tonu ya peta lai ale li tula ia ma abelo moenga we maa lolo lo fatu o tua lo tene atu ya lo so maa le pionga te akono so le fatu e alo Miliane man no falo, ya man tua fori tina matua ya lau to ya lo pena ona ai o mautanga ngase o tangata matua lau to lo fatene atu lo talo pena yo tato matua falenganga mo tina ya misole kani sia to lo mo ya to lo faanga mo tina fa mano longa le li ya pe po ile fine ato tu ya lo tele ya popoa le se me pantare le li Siau tama to tu ya fa mano longa le li ala ba tu langa yo mai lai se me pantai le li tu mau lava fa to o po a mano falo a te me abi mo tanga singa sem po mai lui ta wina fa to tanga tsa lo fa te atu ya mai se nisi se o tato e ka le sia lo ato to ma no se lo fa tu ta fale se o tato e ka le sia e pa ka asai wuri mai se o tato ma tu fa le nganga ya sunga to ina maptanga pa le nga ma pretua la ia manuia lo fa nga malanga tato te manuia mai le li ya tato e fe lo i fo i ele manuia mai le tua manuia pa tasiatu lo fa to ya lo le kalisi o la pa o le universite fiti ya lo fa te atu mo la to manuia pa mo ya to fo mai tato fe lo ya me so la fa nga vento to fia le tua so sto vine lofa te atu tato proclame e pa tumu pe le utu tu maulu pa unga le ia te o tou so se kanesia e wale upo le ora sulu o tato vai o mama lama o tato wana mawani nganga o ia malona malo manu po e kanesia fia malo tau to lotu fa malo rosi ya tato te moalon file mo ya soma manu ia le antoro tato tunu mai lava i monga maulunga pa ia se o pito tisi lofa te le to e mesio na tu asin sina tau fiafil so ifua ia le lofa le ni e le siningia o lana pa mano longa lo pa iatu pa iane pa i moar to malosi ia watopi tiute na bala awai o tonta o sa inga maringa suur Taeao se io o mane Taeao ma lofa ia fai va lofa tene atu so se mautanga ngase mauta malawa au kilani manu tu oi a lofa taito watu no e mamau ia ile anga leo le li marana fa mano longa ni so ainga fe ngai fa no anga o ni se pele ma tanga o motsia maranga mani mai se le anga o le li ia mo le ma fa no le li e ria la singo le ne yaso ile lofa maranga leo lo tato tua o le upua fo le e moa istaimi e momoi manu ai sau mana e atia a o fa moi moenga e le tau nuu e momo le loto e fia tau tala pea i le atali i lea e oti mai i Middlebank i Rimwera i le vaiason te nei e fo le o le momo le loto ata mapo po i ai ana sa i linga sa focus fo le e laita un whaidanga PhD le universite a Aukinani. E olo sa ili mea tau inseti imtulanga wa pena, ia alu po po ma imtulanga wa pena. Ia panga lea ua whai langi turinga sia ona o tangata le tau puleo a mio. Au babat mai Amerika le atari e tosu lua tau sanga, o se mea painga tā o lena sawe o tau wina ai tu i mail muli panga e mātua. Ia a se tala e a fui. E taringa tā tau atu woti. Ure e tau lau ore wha moe moe. Mai se pere a nganga ore ni ne uso po ne atari
Sa tau sini olo na wha moe moe. Ia hi umare manuia toi fo i ona mātua. O lo o tāpua i mai, o lo na uso na tua pāpina e pangane upai i langi tuni ngasi. O le tōrusu tau sanga mai North Shore, ma le sifuru no tau sanga mai Remuera, o le bā o Remuera, ma North Shore e paisi mamau, a le mo wani tō orua lea, o le seri mai North Shore e tōrusu tau sanga, o le seri e Remuera, sifuru no, a tōrusu no tau sanga, e le umaonga. Ea ai, me ofo ai, e o atu o le pastor si nei, ta mai titi o lo fa solo na mafofonga, talo fai. E o le tau wola e o le pangota. Upo le atunu. Le alama pere ainga, e la ngona i o tino. Le alofa e malingi no i mata. Fa moenga o le tau no. Whainga tāne ai mai wa batu le pusa uli le atari i ua le tau. Lau o lona pa moe. Pa mai sele anga o le ni matua. Na ona tua pa pina o na uso. Le atari i ua le tau nuu le mea sa pa moe sa turi matai i ona langona. E hae maa lona whaiwa e panganea. Whai i langi tuni ngasi. Mai sele anga o le ni lui tau wina i tātou mātala awane to e no fantasi pe awane to e o taito tasi pastor a e si la fia e le saunga le mu anu tupe po e le taxi po le hartu langa ma ai le anu e po e le train tu langa pe na bili se isi o lo wainga a tau fiafi o po o to sa vali il pastor e leo to whaingo fie fa maise whaingo fie i le ao a le po e whaingta leo tu sa uma le ao ma le po tu sai te mi uma o le whata mana leo tātou ia lofa le li i manuia tātou fo launga ia mua au muni au le li i lo to soifua mo le tātou wolo mai minute ia ona tau runga leo stau tua e manuia la singo le nei aso i le lofa malanga le nei o lo tātou tua Eva Malipese, Malu Fafonga Samoa, Malu Foile, vai le musica, Radio Samoa #1 New Zealand Aqua, Simpson.
se la toi o so mai lau lau tutu o si itia Yesu e ano no ilunga matato tino aliua itino po uia sania momo e tato ma file mu se ia ilia mai le pu e awa mai matino e o Yesu elefia ai elefia inu e ai se mai po o se tinga ina e fa amaoni o ia I ukua tusia Soe ina o maya ina palongo yana fino ia matata iana oa onga ia alo ese mai mele anga e leo leo ina oe e leana olona alofa e o lenga taanga momo e tato ma fine mu se ia ilia mai le pu e awa mai matino e o Yesu elefia ai elefia inu le ai se mai po o se tinga ina e fa amaoni o ia I uku ua tusia Petai la fa'ala tana ua sauni mai mo tanata le lalo langi anga sala na e mali ta po masasa le ai se uko o se nanga ua taunu Olana fola folanga Momo e tato ma file mu se ia ilia mai le pu e awa mai matino pe o Yesu elefia ai elefia inu le ai se mai po o se tinga ina e fa amaoni o ia I upu atusia momo e tato ma file mu se ia ilia mai le pu e awa mai matino e o Yesu elefia ai elefia inu le ai se mai po o se tinga ina
e whaamaoni oia I upu ua tusia e whaamaoni oia I upu ua tusia Sipa Maria Carlos Wimono ina ua tulai maritato taimi 5 minute on tada le tulaiva sa mole tu pele family maya lau pa ponga ua taulunga po tautua le ona pa tau pa mole atu le nganga pa mano mar pa tai I lau ta po inga fai ta po ia manulia mole atu pa mano mar pa tai no to anga le ia mano to manatu mai lo pa tau pa tai lo to talia ina mo to malawa ia meso ma tanga man neva yaso familia le ni po fanga la singa le ne yaso au manu me le pa tasi o lo tato tua le yas pai asa ma se mau upo pa ngata I pale poto tau tai se la natu ia ma pai wa seuta tonu tai ia lo ngange siana o te mangano ai mnuia po fanga le ne yasa meso le weekend I le lofa malanga le leo lo tato tua lofa te le atu Taito taroto le au ona soipua ma ia manuia. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I."
the place where I belong. I praise your holy name, dear Lord. Here I pray. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Whangmaia, talamaya te oro New Zealand mo le so Taeao moruia. Ua whaamaoni e le ripane mea New Zealand Christopher Luxon o le avati atu le sauning o le tu malo pope whalang sisi I le sasa. O Luxon o le Piritani e le temilele ua whaamai aina ai ana whilo inga matupasa lesa mo le pare mea o le malo ia Sir Keir Starmer. O le amlanga sa o lava I Gallipoli, Turkey mo sauning e le asparele. E whaero ngai se lau se fulu te usanga talon tūlau I le elefitfita I le atunu mo le taua mo mua o le lorangi. A mai a leo na ngai sa o I leo le ripare mea I St. Peter's Basilica I Roma e whaie masui o New Zealand I tue sauning o pope. Talia Luxon o le Hawaii atu ia I la tu o mau le ngang wha vau no le tu malo pope whalang sisi. A o sami na fo I lona sauning a le silia mo le pingi ono tangata le kakoriko le lorangi. E au fia me le lata I le whasa leo limas furuate o la tu New Zealand nei. O le Hawaii whatasi atu le sauninga makakingali John Dew o New Zealand. Le foi o le Hawaii le whatasinga. I le whatasinga kakingali se lau teo suvalu mo le whiriflio se isi pope le conclave. Pe a mai a le sauninga o pope. O le aki epe ko po mo Wellington e sa whiriflio le tafinga kakingali e pope whalansisi le ruas mo le lima. Mai nao le pawai foi leo se kakingali New Zealand. O se tei mua foi le ua awai I le whiriflingo se pope. Ai o le teminei, e to olua I kakingali le Pasifika o le awhai masui o tunu Pasifika I le sauninga o le whalero singo pope whalansisi.